Pamikiran sarana Custom Abdul Khaira so pamilya Rahman na margaragin si kang si Princess Raina Lina Plawira Tampara na dari desa Taraka Muntiasat Pagaya apabila matamboy wad na pikirian abay may namboy wana karandemian kuan suaraku kaya mataan benar na ino kung mga dato na masisinunyo din na tantod na rurubas ko na sa Princess Rainalin ama ama da sulumasan at taguran sa rago solo ko di bangan sanyo na makanggikan wa maaf kabayanan niyo ko ng mga dato sa busutuan tanoy
say de kalang desa tilana de pawingian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Tidak tahu